na mo te say onse abayo bia tete watete enete aye me hu social media no so onse ma ye din onse me nkasa aye aha enti oguso no wo ye no watete nete aye me ho tete nete aye me ho enye bibia mkokum ni po wone me akọ out da me ankasa me gimi hutum se wone me akọ out da me nyantabo me nipa osofo nyantabo oye nipa na emum se wankohia wo ba nyansafo na obo ye matured na adwene mu ntia problem say ya na obehia enti in case say woni documents wo London dia won mo aboa ne ho because me ba ho am menini mienu nyina ye ko immigration na me deport ya bagana ni ababa be di asem no Ghana eya nam ka sa asofo de moja ni yemu ya jimi ya bobo adam da bi sofo onu so ye nipa te said de mo ye nipa na I'm telling you say men twe mamo nti kasi abusuafo yi mommo abo am ho afi abro no mabusuafo mo so mommo am ho medam asepa Medafo mi mo bibia kwa aba e de ba too much so mesrew afei e na wo humi a obeye madom no subscribe ya like ya share e dia mo me no abobe on se be ya video bi atoma obetumi anya bi ahwe na wanya bi etie arafo no me ndane ne kwasi ada etwa mu die TikTok huru yi papa oyo ka ne se yakom no ba ne nkrofo na safo ne de omu nsem akwakoda na etu aya na ojaba ene eya ba ya bi nsem aba social media ne so mo bi a kire na dwene e de fa ho ye nyina nso enim se ba ni social media na wasem beto ho de a wa makwan se obi antimi mfa bi nka na wo mo nka nkosi bire bi omo akasa pese wo mo adi esi na nsem wo ne bedi mu akotene e wo ye nsem a ye beka ne se Reverend Abronoma wo de eye nsem bi beto social media na so nei dodo na ehu ne se na efa eye ojaba hokopem se ojaba ba abonten e de nsem be beto dwabe clear na no o kire se woye nipa enti se wafa obi anaso wafa ne yire kire enkire se yensi na bo ye bekwa ko hesa video no na face ya sa shebra wakasa wiye na oba ne so grant life na se enya asem keto oba ne so nsem odi tu dwam e wo live ne so ne ye bekwa akọbọ etie ne wi a ye de oja ba reply afi wo sa de abated one no eno de anu ohye anu odin a okeka ne yinum di nyina wo mu se ne yire krampo ehu video no na ni ade se wa be fa obi ade ensem de dodo na na ojaba eka ye ewo eye ni video ni ke ko hwe ni nyina ade aba na so ye kwara na me kai wo se Prophet Abednego number na that screen asene sunsun mu hawo o peba o pekunu bibia frɛ no obebua na wapa no ye ade ama ensam no a esisi ewo eye wabrabo mu no aha so ne beba kwan na comment bi a pese ode ba no ode afa comment section na senia kan na ya pe answer ade ama na ya pa no ye papa ede ama too much so na wo hwe me no yentie ebra eye oja baba abonten na wo ba keka nsem after say Reverend Abronoma ebe ye video and some way na oja ba ede betudwa na mo te say onse abayo bia tete watete enete aye me hu social media no so onse ma ye din onse me nkasa aye aha enti oguso no wo ye no watete nete aye me ho tete nete aye me ho enye bibia mkokum ni po wone me akọ out da me ankasa me gimi hutum se wone me akọ out da me nyantabo me nipa osofo nyantabo oye nipa na emum se wankohia wo ba nyansafo na obo ye matured na adwene mu ntia problem say ya na obehia e na wo kwa akohia wo ba asoro anase obi benwa nya fe na ade ne bekwa akohwehwe na adwene mu enti oba na betete kasi lady kasi abetete netie de ayeye matari fitam fine afi na aduru ne so say yanso ye de tu TV so nya discuss ne nsem a baba beka nyina ye wi a ya ye ho billboard ye be ye ho t-shirt say me na me de me ho si ho as a sacrifice na said ye be ya sofo foforo bia nkonkoto sa amena we mu biem ana say ben me bia wo landing bia nkoto sa amena we mu biem it mu be hunu me human side when it comes to divinity side be different, but when it comes to humanity side I'm also different there. And I'm not here to tell you I am holier than thou. No. Yes.
Sometimes if you pretend too much, it's another form of pride. And so my brother me wants to say, "Aye, yo, my mama is so. Aye, so I say when me call out, and then I mean call out, name me magia tum. Sisi ano waba be semi afa bebia obia hunu sabe nkrama kura akoye sa ade no mente krama ba bia anka se wakobue na no aka no bebia sisi a wadi awie aka no nso he se wa oye na dwene se wobegu mani ma sisi a waye awie momba musema no afei eduru ne so na mehwe se nabusuafo no mehwe de wonimu nyansa ana de wagimie na obeba ba be ka kire me se mi ntwa so abra omo ba no edi nsemhunu no omo ntimi akasa nkire no mehwe nipa a obehunu nyansa ye na adwene so oba ba be ka kire me se me de na aduru so na watete nete aye matade mu na me nso me de nete na ode aye matade mu be haage no no mehwe abusu asa so wo bipolar ohu obi wo more than yours. Wasa eti magi atum yo me na mama me nsa so yi I surrender. Eti menya surrender wie no se mo sopa me ma huru mo social media no so pa eyam se na eyam se me yentabo me nya nipa me dia me home me dwonso petro me nya nipa batafe na mama hunu se osofo nso ye nipa enti so osofo ye nipa na se wone na ko out da eno nkire se fa ne bra bonten be ka kire nkofo afiafin bi so munni na tem afei me deal with her wie a afei na ya se kotre o se de oto boba no ohu ne ho nya na hi kura se de ogina ba bi se wani gine omo munni masem ni mu no kure na omo ba ye na omo abe create omo stories shame so ena marepu obi ena marepu akwala 12 years ena manu moja no ena di moja akwaje powers yo mo be kwa akokire me sa nkwala ni nyina abusuafo na yede me akogina mra nim because onipa yesa wa anya de ni nyina eno so yede be baba be wie ha yede news update ne be brem the entire ma ye din nyina se na ma ye busy the whole of the week nyina na me ye programs enko a the ma ye busy and nyame adom sesia de menya time me pa cho emu obi anso mfre me nka nchen se papa ena twa so enye hwe ma me wai osofo betwa so but me nya osofo enti said ye no okohye nkofo achi na oye yi na wo kasa no mu di atem yeso o maba live nyina wo me ho ene ade yo mate na mo live na mo ye nyina no emre bia ni ho a eche me because onyanda age 40 years abrewa emre bia ni ho eche me eti sesia no mo ya mu di awie mo nhwe na obi a meka nkire me say oja twaso because me so me momo hunu say me ma adwene no da mitirim no sabe yentia me so nkoda me nya doormat me yesofo me pe heaven akọ so pe heaven akọ se wubu me se me yesofo a me so mebu so ye member na mum so wa mu me se me yesofo na o se me nya papa meyi me papa na me nya no me di akere mo anu ti kasi abusuafo me so me start me die na me start me die na me sha ase wo TV so na me de ne number bi a me pa acho munhwe yie se de mo anhunu nyansa anka nkire mo de hye ne se de wu yie don't start what you can't finish me hwe de o si ni nyansa aboro so so obeba be ka kire me se me nsu mi nyai na me taagege no agu ne hu fi so de fi aye matade me na me ye public figure no na adwene ya ne se me ye public figure nti obetimi agu mani mase wakeka de ope wa ye me de ope because say she has nothing to lose afi na me be mu na hunu say she has a lot to lose madam wasepa Ghana for pa cho mi kokum nipa say amaso pa me ya wie what is next ana mo de me be ko gogota mo fa me ko gogota me pa cho me de me nya sofo a me admit me weakness ade bi amaye na me ngpa me ka say oh there be me ne ko out da say
ah no oba mi ebi wa no oba mi fie no anadwe kura no oba mi fie no oba ya chechire nani ono ankasa wonim dia na wo ye etis watimi aba out no aba na so abegu manim ase wo ba bia ena mayewe enya bibia o enya bibia o sa like enti amra na mimiti we mi so mi nso enti wo na wo ye holy danda na wo pretend no iku bi kura say wo dia wo wa ye hye sumase no wo dia kura dia ye criminal offense kese me dia ne nya offense me dia ne nya offense o enti wo a wo singu soro na onim say wo jaba dia wo gopa me wo ba ku sei me wo dia ya mumu sa minu Abraham obeka ma asama kire me wo ba ku sei I'm telling you me say ninti me ba landing me print documents transaction documents and I'm the about landing enti in case say we need documents wo landing dia won wabo an because me ba ho am menini me enu nyina ye ko immigration am ye deport ya bagana ni ababa be di asem no Ghana eya nam ka asa asofo de moja ni yemu ya jimi ya bobo adam da bi sofo onu so ye nipa te said de mo ye nipa na I'm telling you say me ntwe mamo nti kasi abusuafo yi mo abo am ho afia abro no ma abusuafo mo so mo am ho medam asepa abusua unim se abra na abayiwe ya wabetete eneti aye matari mu okọ will be live also no unim so mo send a link ne ma me di me different phone na me dey hwe wo me wo so me hwe saa kopim so kasa wieye ebia na ye wo anka wuntumi but me dia ma hwe wie me no nka bibi nkire wo se onipa bi a wonim se asem onipa ikin o twantro na nipa na o twantro ato ne so no ono so wo genuine evidence a ebem obi ehunu nipa yi oye it is me wo sa evidence ne kire se me buo ma no kasa na me de menuoma pie se me hu na che me hu se o the agenda ne nam no na me sha se me record ne nuoma record ni movement because minim sa me be kasa na mini evidence a obi abekwa akota wo ba na chi obi enu wo be support sofo because the ya na dani pa adwum say osofo de eni kwan say oyem fomso osofo de eni kwan say oye de nipa bia ye bi enu ti na me sha se me record no eni o ma record no ebeje won sem but me ye madwene say there be watete na tia ye matade mu aka me baba be discussing with TV so but me kasa me discussing with TV so a me miti wei otete na tia ye matade mu me yire kura hwe ye me baaye asem wo ka kire me ne say geyi pa na sa na adwene wo fom saa na se wa baba be fam ma de ho a wawi a wasan aba me ye kromfo nyansani oba ne kasa ye siri wie ye no ano no because wonim say wa ware nipa wa anware eye spirit ana nye wei ne bu aware se mi kunu no oba bi akọ out da ama oba na ba be kasa menini kunu akọ out da na oba na ja aware ji oba bi a na adwene wo fom because ye shas ye anshas ye ne ye shas ye achepa enunti my wadi enwuye my family they are still intact. I am still who I am. Na de tie ne say me sua de afri me mistake mu enunti na wo send me message a menhwe no on de me pa kire no until last year girl we say ma me sua de afri me mistakes mu ama me hunu say me ya papa ye bebre a ebefa wo how de abre me nti wa ma me sua bibi say enye nipa nyina na eboa wo mo nyi nipa bia na eboa wo mo ka the moment a oka kire me say ma ware na ware no kwa yanya 1 year na be ma ne bo me a tutu ni na wo ma ya ase ene eja ware no
no sending wedding pictures mommy no send delete wedding pictures no na onim se ma save wedding pictures no send mommy na me forward kogu me phone back so anche less than 4 seconds kura me hu yase was send delete e ko no ma adwene kam se na den was send a wedding picture na dia mama na se manye fast anye hurry up an send ya kogu phone foforo so a anka minya bibia kire se wo kura wa ware da obi a wa ware enya wan yampo na be ma ne bo no eye de yen ikubi se gay okuta suban bi na se wo se wa ware na se enya wan ya no mo jai de a na ni I am not supposed to trust her hwade ekona me chance se afei ne nkom ye bedi bia no na me maake no na me maake no na me maake no eti me wo video evidences more than one se me de onya kwaji me fie boss wa apɛ na ɔhyɛ se otwetwa fie ho nti wo de fie ho videos no na na ɔde blackmail me wo ya me send ya ma wo yere me post no social media ma obi ahunu me ko gina ba bia na ɔde picture abo no obi abehunu se wo de me aba wo fie ha sansem na but enye crime wo manim na me de me hu si ho e de ama asofo titiri mu amwo London mo hwe ne o ma biye na girl no waba ho me hwe si de ote wona wo kasa no wo hwe no na si de o act no wo beka so wo ka no kra ma me na me kuta facts ni nyina won so wo say me de no kotena me fie 4 months na me ne da sori 4 months me kura me ni time me hu ne baako obetena me fie ho a me hu no baako me say ye chat nyina kire say ohu abeg me say me opes ohunu mu no kra miss Avram ben wo shedie o nante ye pam ba me office oba na me bie me phone na me de kire no o hwe ye posi there be eni kwase girl ne ye wo saa na wo hwe sika girl na gie afiri me ho na ni nyina me se anya hwe na okodura abukire ono ne di nkan twetwe gu ase se nyame age na firi fake prophet nsam fake prophet na ope ba bi ma ne da ye no de no oto aduane mani die no de no ohu abeg e kire ne se omra fie no omra meda ne nchen me okotena fie ho mansi fie ho biem satam kro okotena fie ho ono adi adanse se ne matu kwan me baaye me hu nanim sei mansi fie ho biem because satam na no wa hye na dwuma hye na se no eti ya chat nyina no ye brefie na wo mafie wo majaye wo mafie wo majaye enso wo se mene na ati fie ho 4 months ye da sori na makofa nkwala 14 years na nkwala 14 years na mekofo omo no omabusuafo wai na da na gay mumma ya nche no na won konko kire nkwala akoro no na yemfa mi nyina mra anim that means ogu mi hu fi keke na hwade mi hu no na okuta phone bi enya 4 years o charge ya na adum me ne first person na me to brand new iPhone e de man sa phone na me to de man no eno aso mo de gu me hu fi eti akote said ye last year nyina no mesua de but winim bibi eya na ye ka se social media winim se social media ni bible mu enti eye nyansa ene enim de ene ye de tena social media no so wisdom is a defense anu nti minim se social media wo ho na omo de saa de ni di mpanyimfo no omo magye din nti o hye ne drama na sena na mhye asese me record no se man record na na nka me baba betena na me ka se oba me ho adi fake news bi ba ho se me nye ema onko yi ntumu dia na se me support saa dia me nkofie nkoye bibi kakra me say me wo me evidence nyina wo ho within 1 week na sika wo demand no nye sika ketwa emani bia blackmailing nkofo bia che but ehhehye omo ho na me dia me se me man nhye me ho because wa ba begum ani mase awie na me no call out nti dia ye call out nti dia wo se makwa ko repu eye 14 years nkwala wo ti fie ho every day na me de nkwala ni bi ba fie ho
abra wuni ba bia nkwala ni free wan musa nkwala no nso obi adin hey afa ni mahunu se nsema mo kagu asofo so no e fa ya ntro mi repu nkwala 14 years won so a ye busa wo live video no so say enti nkwala no ni mo mo wose mi ni mo mo wuni mo mo din ma muso mo din enti media mehu asa do mo ba do mo ko oba ben no de ben ma ete den mu da sori se de ewu kanu yi na ben ma na kofa nkwala do mo ba ifie kwa na orepu o mo no wote ho na wo hwe wan take evidence bi ada hey minim se nyansafo na e wo sa live video ne so omu wie live video na obi abekwa akoda adwene ho akase gay otufuturo gu yani wo act or pretend or act or seek for public sympathy na wode na ti aye me ho awie no minini mi enu nyina waba be koronto magufi afi na me bet na tie ni bi aye no ho e pa chowe me tin na tie ni bi ye no ho wi a ansana makasa me di ache no me tin na tie ni bi ye no ho wi a e ko na mo behunu se osofo nso ye nipa ye wo ya other side muja wo yemu na wo bi di nsem hunu ko di sofo bi a wa hwe yiye we ya part 1 me twen ye be hye yen ye de na se wo TV so na me de ne billboard akwa kosi wini ba na ko wini ba hene ho akobie chat ne number de akere papa no wo hunu nipa o mo friend say abusuani Mirafo ensem de atibi wo yasum Ghana folk na mwadwene de fa ho we can say e de na won so ka that good e wo menchen e wo studio ha kam ho nam ne entwetwe nkomo that good ye mo akwa abade batu ma GHS ma me mejoso na niam mu sese na me adum boko na no ade twa mu me kire weekend ya ekokodi ba ye kɔ no na ya kono ba ne nuanom nsam na wo ho na nso sade nyame timi ka so timi de daba akɔ sese nipa brabo na ya yampa kire se wo de asesa kono ba brabo ama atiesi ma ba besi asofo so ensem a prophet Ojaba eken Ghana fo bi ku ne se wankasa yi ebi nso hu ne se waya wo ye nipa e de na ho so be ka fa yo ma me ni di kan me da wase na fe ma da wati fo nso ene wa hwefo nso asesa bibia e ba se ya no munya bre ene ye edi nkomo ne kwachi na ma me no kwasam ne se oti asem bi se ya na akwakoye asefem de bia na me ka se ye papa no masofo nso wo mu ni wa yi ni ho ena se yensu ye ni ho a wo mu ni ho na kame ese ekoba ne se ya na afi ye hu se na ye kansam ne mfa me nka se wo mu nyina ebinom ne wo mo ye no ebroso ni asofo ni bi mu ye no ya agensemo se sofo asemo aba wo hu na asem na ba beto media no so ene de po ye po social media na be di hine kame ese afa traditional media no so kra ne sa enti so bia pese wo kana asemo a we nya afi na okwa akosala radio station o twen ne phone o betimi aka asem no wa ba beka Ghana ha se ye po ye wo sa buo sonko bi no e de ma asofo ai sofo ye nipa sofo ye be ma sofo watenka enti na waware no enti se church member e wa ahomra na se won so sofo no so ka se me so mu ahomra na ye mienu nyina wan na e de ne wan na etnet ne nyonko esan se me ye church member na me mu ahomra no enu nti na nyame de wo aye hwefo na wo hwe me so no me ma ahomra mu no wo na wo sa ahode na ade hwe me so enti se me kwadi boni bi na me ba na ye kan be di tum se ai maye me ye nipa ahomra wo me ho na se wo so sofo no so ba be di tum se wo so ye nipa ahomra wo ho de a ene na esiri mu apa hwan na epini no enti se hwan na yesofo na odi nyame mani mu de o makwa hemwa mu no ye be sere papa na yepa na chew asem na ba ebi bo ha yepa na asem ye pa enti na ka ne ye hwehwere se nka be kwa nka wo mampo mmekasa ho enka wa mmekasa ho aka meka chew se asem nka enye set a ye di ho komo yi ka wa mana attention aka asem na bewu but ase ase wo behura bai wa no se o behuru yen a ye ka no ye nim ne opese wo kire yen asofo binom ka me se Ghana asofo mi nim se omo hye nyame achi abo adwaman dodo omo di nyame kata omani e de ama adwaman ayo omo de dodo ukoka beka se ai ni nyame nipa eye man before God enti nyame so nipa so no wo mi mu nipa so wo mu nyame ama ye self control wo ye sofo ade a me ya ye bebu ye ne egusu no sofo bi e behwe ne mienu because wo sofo no nyame apagya wo de wagina baabi mama ye hu se mo na nyame kasa amote wo bi nya first Timothy chapter 3 o say sofo e wo se wo ye sofo a
Uhum masam. Sure send your waffle adwuma no wafa adwuma pa. It is a adwuma wo wiase nyina wan fa mu bia na wo kofa ne eye adwuma pa ne dia e wo se ye nya wo asem bi anka e wo se wo ye eyire ba akukunu e wo se wo ye sofo a wo ye sadwam e ye se wo ye sofo wo nim nyansa e wo se wo ye sofo a wo nim nkyerɛkyerɛ enti ne e kosu se member bi ne ba asofo no ho no be ka kyerɛ se ba asofo e na me wo yire e na man ko hye me ho so e na makwa akɔfa yire e na se ne members ni na be fam yire no mo chi o the members ni nyina wo ho kwan so wo nyina wo ma ware ni nyina wo nyina tugu ma ne so no mo ne ma ni si akase ye se kaso bo mo se de wo nyina agura because wo nyina ye mema so for no se ba ne sa na okasa sa na ya na ye mu bia e pe na asem ye di ne ho yawo e firi se wo ye nyame nipa wo di domani na that good o nyame nipa wo di domani na bebre na e ka ne se oba social media ai ma ye me na me yakọ out no kre mama me saso masaranda grofo ka ne se osofo di asem bi kura bank ifra ne ntoma osusu se asam na oba social media be kan ye no na hu hia so obe kasa na me di kan kan se na ka ne ye bi kura hwehwe se ko be kan na no atum anka wo mam me kasa se ka wa me kasa anka wa ma asam na attention ka asam na kura bewu na se wo no asan aba be gina ho ai wa ye was on surrender you say you cast obi surrender be very simple no wanya nu but ade ya sofo ya ye any response or the abani video or ye no onya nu me ka kire so ofra ba ya we mu de obesa ko nya ba ya fofo atwempara onya nu ba akokra de mo say wasua bibia fi ne mistakes no meaning ne abayo ne na fam wasua ne ma bi wo se wo san akofo from ho a obehu se no betu na wo se fiafa se wo tie video ne nsam no kan no say ono edi ne odi ne ho be ye scapegoat se ebeye na nyan masofo no bi enkonkoto sa mane no se ebeye na oni obi etu na mo a wo hu se oni nipa wo nyansa ana se o se oni obi kotu na mo nya afi na obenya daje akohwehwe na adwene mu kire se onu no ho obesan abeye wasua mistakes bi wa ha odi ne ho ba afore ma nyan masofo no so esua mistake eni oje ba kwa kofa girl yi sei ni na tu no se ne meso me kofa me fa ne na adwene mu ado me fa ne onim nyansa me fa na no odu me fa ne se ne etie bia no all family mabontin emekasa asofo bebre no kwasam se we de na aba ne yeka asofo no mu bebre ne kwa mu na so ani o nyomu kira ne ma akoko nyomu kira na oba no ho fe oba o san to nyomu ka ho kwade no awi o kra ye nim se o ye sofo o wa homre o weakness asofo no mo try say o mo be deal with their weaknesses and no be mo ma down so na se wo ye sofo na se wo ditum se ye sofo me san wa homre na se de bia wa homre no e overshadow wa na wa sofo de na wo di no akakakra na sade wo ka no sa sofo di na akakakra no wo ba social media obekeka nsem bebre se wo nyedua wo ye nipa na se wo nyedua na wo ye nipa kra sa suban na tebia na wo ne abaya ni wura mu na se so mo wura ma na all in the name of se wo nyedua eno na ma make say sofo oja ba wo yire ne yire so ye nipa o nice lady ne yire so nyedua enti ye misa ye ho se organism bia ba na asore ho abrante no wo 6 packs wo muzzle obosi 10 gram o kama sofo mami hu no ne condom ena sofo mami ni abrante ne kekaye ene ko wie ni ono ni abayo de na ko wie ne abeda social media no so na wajetum se oyenipa onyedua no senkaye ne yire ya ena ne yire ni bagi tuzu ono so ye nipa oyoba ne ho akono ne ho ofe abrante ne hu ne je no ho ne kekaye wate ase a anka beye ne dana oye nipa wonyedua no owabusua oye nipa wonyedua no owoma. The internet never forgets. Ade ababeto internet le so no ebeda so afebo ne mma beba behwe ne nananom beba behwe ne yire busuafo beba behwe na ya na Ghana ma de bia me ka se Ghana ma ade ye di rate so ba we yo ba papa ne se ne kuru di nkwase ase no aka na no atum ne kuru ya ade ensem fata no aka na no atum a wo ba yi de wo yi o obey de wo juo na se na who say ye de who say ye na wo say ye Bible say ade e betimi atete awarefo ntam ne adwamambo eti se wo ye so fumaame na wo kunu kobo adwaman na wo pa wo gu wani mu ase oba atwe okay wo tena ho no ma ye qualify so ye oba papa wo tena ho na ye ho wa bo kunu ba so amona di se ho amona say emaiwa abrabo no eno ma ye hu se wo ye oba papa ne wo ye ne bi ka bi say se ko ye ne ye ya
se table ne tane and a choir organist be a choir bass guitar be was a instrumentalist so the same man woman form who ye pa a choir half for be and I can hear it and any beman be choir son and even can't say with ye nipper or ye dear and casofo a benedana. Enye ne de na oba social media no no okeka nsem de abaya ne abusuafo nyina ewrem na ye necessary sa because meni wanya e de enti na wo se wokofa abusua no eba bewurem eno na Ghana fo nti ase eno na ka me bisa se de enti na wo se de abusua because ukohia abaiwa no baabi a mukohia aye ensam ne ba afofo ebi so mukohia wo airport ebi so say TikTok so no mukohu omo no mo exchange numbers baabi a mukohia na oba na abusuafo ni ho baabi a mukoka amonsam na oba na abusuafo ni ho oba ne bo ni tirimu po se wo de ade ne batu media no so no na abusuani bi ani ho enti de enti na wo se na abusuafo ofra e de be se wo se wo tina abusuafo won se wo nso wo ka wo ho a you tie ni video no se ai na ensem wo no so wo fa girl no ho o le girl no tu anamo no ohun se girl na set agenda bi na wo de ba enu ntem no so ye ni da ho enti fiti ho kọ no e na o sha ase se o record girl no o manamo nto bi o betu komodie bi o bedi bia wa record that is a so for na kasa right from the word go no okura dwini bi no de rap na dwini obo ni tirimo pose daachi bi betimi asi na se wo ye so for na se saa dwini we da wo tirimo a oni obi etu anamo wo wo yere e na wo de wo say wo ye nipa wo ye bema enti ye nya wo na twemp na wo yere chi fine wo kwa twemp na no e na wo hu se nipa na no kotu anamo no de bi ne ye bi nya mefe ne so ba bi nya mefe obi ti krom ha na yere waware na yere ammo adwaman o se so ba bi na yede na di wo pe wagya no odo kra wa hye ne kawa how much money on ne ko twemp na e na so wa ko no ho ne wo hu se ne so ba bi nye wa set agenda so wo so set agenda twa wo free no we so wo no ba no the agenda na eba so wo so fact ensin mi ne tubom eno ma wo motakra se no en ne tubom eti so ba no hu do hu se wo ya agenda setter eno no se me hye obi ono wo hye dwom so hye dwom tani e bi sie ni e befa eno no dia be sie ni tanya afa na wo ba be ye na girl na set agenda no wo ba na me hu ye na me start na me all record na kusi sen girl no she has nothing to lose. How? Girl no need credibility bi obo ho ban. Girl ni asori bi a wo bo ho ban oni din bi a wo protect. Na wo be den we say wo ne companies ne yi bebra wa ye na wo kasa Compared to Sofo Ojaba. Fa girl no gina ho. Na fa Sofo Ojaba gina ho. Senka se ni kwa maka girl no ka hwan ni mu no. ko bia ni mo no. But senka se me so ma ye ni ebo Ojaba dia na Ghana fo ni ye pa. So girl no only nothing to protect. Only say girl no will be to protect and count. All fast some no crime to social media at the first place because o bibi a wo bo ho by onim say dia me dey ba betu we. E be kwatia me. Etika wo fa makra. Oni hye girl ni hye ya wo bo ho by. Ne o wan say wo Ojaba obegu wani mas na Ghana fo asofo mo hye bibi nso. E sha say eti ha na asofo pani bi. E ho asem ba ye. And no say so na so for ketwa yira kwa twempna the same as comments here Ojaba making sa me ye nipa me ye bema enya me nkwa na maye bone e sha se me sa so for no de o mo nsem ba na mo ka na so re do ade na ye mi sa so for pani no obu nkompo ko ene chi a edom a na ekura no sa time no enye nne edom ekura no asofo be be di o ma no esi o ho ga na ha ye gbomudin so mo be ka no kura edom a wo mo ba e no mu kura no enye sa adom ne ne ekita wo mo nte ye o mo se Ghana fo no eye o mo se nyame o mo besi na twetwe nyankopon ye si na twetwe se wo be nyina no wa go be hye no wa hye botro mo de nyame be fe wo fa no eti se wo di sofo ye wo nyeme bi wo wa eye nyema nkit o se ade bi a eye ye nyina ye hu ne se eye bone no se sofo ko ya na ko eye ye ho asenka ko ba ye enye ka so Ojaba kokon tokwa bi o sofo pani Ojaba di obi o eno ne o na wo ka se wo ye nipa ye be pardon wo ho na se watena se ehu oba na bon komo na wo so oba no ho ofe na woni na hyehya aplane na woni na kwatwempla na be ka kire me se wo ye nipa anya ade a efiri wawram wotena ase na wo hyehya ye because wo girl no first day nya first day na nan da yo anya me de se nya second day ko na nan da ye woni na didi nkomo woni na da ba ko anu mu anka se me ye sofo no ma ya de mi ma me we de me serew me ye sofo na be ye ka wo ni kwan se me ye enti ma ye ntwa so wo ntwa so
ayo enti eye what nase na wa planning all in the name of me bema na asofo ni bi hye na wo mo ye ne wo mo ye na ya wereko ba ne sa na wo mu kunyame ni mu ase enti woni Ghana fo be ya dwene say asofo ni bi na ma ya ni ska hye o mu kutupa emmo be sa because abaya de wo ye ene ne ma ekoso no Ghana fo de do na hu ne say sofo bi na abo ne pa ma ne be ye sa de ma me sofo bi am obi apa be sa hu say sofo bi obi pa nya oja ba sori ni gu e be ko sofo ni de mu ana sofo bi na aba abayo ne pass wo me yesa wo be yesa na edomu a ebeti asemi wo mo mbeka se okay oja ba yesa ntie gya ya sori no omo gya akosofo no wa na da bi eti sofo bi am sofo bi apa sa wo tie nsem ni ya kame yese ba ko twi ba ko di kame yese sofo oja ba wo twi abayo ne di bia na ensenkan ye bi oni abayo ne kan ye no ankwa abayo ne ye bia hyehyɛ bi oni abayo ne hyehyɛ ye ne wo kyerɛ abayo ne se o meya ma no wanya fa ma abayo no na ebra ho se meji na menibi ebeka se menibi na ho de okay wo ni bibia ne meso me wo me phone ene me data ne hia ne se me so phone ese menim na mo data na ma cancel ne guso eno anu no ebekọ enu ze no na abayo na ba be ye no sofo bia hye mo bia nko yi se sofo bia sofo bi de na aba ne ye ka ma mo fa nko for sofo ne se na Ghana ha de sa obi asamba ne ye ka pe obi na hye obi achi no obi yesa na obi na kobo bi pa obi ankobo obi aba abayo ne sebe preduasa na adwene ye adwuma wo mo dam won tena ho se sofo bi hye na chi bebu ogu ne nimu ase no age de yen okay eya na mo ne na atu enhye wo makọ na ojaba no fulfill the parts na ge on fo se watwi na di nti bebi obetimi aka na aseme be yi ene media no se na ode aba na wo hu ni se media na obaya ne de ba ye ne kran aba be sai ni ma se me ka aba sai ni ma ne be meka ne se abayo no so bia Ghana mo anso dupie duobo abayo ni bia Ghana ma yesu ye bia ne Ghana ni ba chi ne se nipa we ogina domani mu ya de o de opa aboabo domo be tena no na gina ni mu se wo ye bibi Ghana ni be ku obeto ne Ghana ni be chi so go se we owodin we owo fame enipa ni mu no abayo no ti wo koro no so we hu so ye safo we hu so wo yere we hu so ja ba wo mba enti wo ko ye na asofo ni kura bi wa no ka bi na no ka che wo so wo paw na wo so wo pene ye no na wo se wo pene awie na kwa kopede ye obi a wo yere e wo mma onware wo ne nware o china obi be me bie ni wo be kwa kope wo ba obeka kire wo ba ne se meja me yera wo boa be ma me de ka o se eyire pani eye bosom enti se wo be ma hye ne yere kawa ene ne yere tene wo ba ba ne yere pani o ye bosom wo nsa ne ho no ware wo ne nware o china on ne yere ne kura se bibi kura kosi e ma ware no ne yere ni jaya ware na wo na ne wo twempna tama na yere no wo onware o ko ko fo ba foforo na ware no enti wo ba bi oni ba ma bi o wo yere ko twempna bi animu se empna twi ya mi twi enkosi aware bi ohun so jaba wo sika bi ohun so jaba titi sika ma no se ne wo kwa kope sika ni bi adi obi kunu ya tafre ho ye nwe enti sa wo kwa wo bata obi kunu ho a ko bata ho na tafre ho kakra umuko no kakra because we will get you ba be kan ye mo yansam mo aso ayade unya hwe unya ade ye because wo kono ebi ni se Ghana fo kwaka se wo na do ho hwe se fo na kwato de sintibia if so nim so e be ma e na wo so wo ofe e na wo ko na ko hu se so fo na do ho ko twitwire no e na wakwaji we so what this kan mo be kan wa ma be ka that good me ntwawa no ebra eye ojaba be yes a video ni to abonte wo bra abro no ma de video ba ye abaya ni so ba be kasa e wo live na ensam odi tudwa no abusua ye kwani akotie abaya ni so ensam a wo kan ye so de reply ojaba so no so echiri mabo defense amane ho ni nyina na de se kwani akotie na me kai obi ma fei e na wani abobi so ha ye too much GH so subscribe mame like na share video no so e fama me na bobe on so sebe ya upload bia to ma obetumi anya bi atie abed na go number na so ene the screen na say da bia e catch your friend no na wo mo e wo abrabo mu na niema e twa ho ahia ense fata bia intime free wo yanje brani enkotie nsam abaya ne so edi tudwa emrane ba ya sanso atrase me ne ko kasa o ka chem say akwantuo no ho edem o say akwantuo no obeboa me na oni me etu kwan nti no bebi a me pene me nka na me say o me pe UK eno se obeya mame enti enye problem dia me pe bi obeya mame obemame obehwe me e mama koma to me yem enti me mpene so man na nde ye ya sad night no okasa ya na me hu e na me giving
ena the BCC ye. Inti after that no, ena I started say ye relationship no mwankasa ni ade. Ena December no muno, that was November mo. Inti December no muno say, na sorry onye car service da. Inti mina me cook Methodist ni ade ye carols ne sa nyama nti me be organize na menye bi man. Na me say a big program no say ya. E o say me involve other artists, other choir for ebe support it. Omo mbebo we omo mbe no say menye me ye wi a obepe bibia ma me. Na me suyo mate. Ena me dia me de mia me sika. Eda ho etuatua ye program ye big program man obo woni TV so kra yi woni TV so all the time. Me ye big program me gina me nice so tonjum from anaju ye start ye say 8 o'clock me tonjuma ko 12 midnight. Ye carol service 9 lessons bi bia man. Kama na sorry de mo ye ma sada no nya sika kama. Nti na me expect so wie kra na obema me sika say me fan me ka ma bona me de etuatua instrumentalist ne nko me ko fa legonfo mo besa ye be ye art ne choreography ni ade nyame na me tuatua mo ka enti no me so be ma me sika wa ma me enti enum no o hia me no say o pese oboa me na me tu kwan no enti no o be ma me $6,000 na me suyo mate enti o ma me $6,000 no de ma me no. And also, on was a me for $6,000 and fan command agent. Me nim agent chrono agent in UK ha. Ni brand best sascan £2 no more their command. No more their COS ni bia. But to me both that time na $6,000 ni but not master take dan and na start England branch. You started relationship ni we no. And all this $6,000 after me year December program ni ade na man we no. And all this $6,000 me sika e share program no mu de wan fa ma me na me so man ka ho asem. And all this $6,000 ma me. So or de boa me to kwan. Into $6,000 no de ma me no. And on one say me fan command ni nipa bia oye agenta obeye UK COS ni bia ma me. Into me de sika no e command nipa no. Ma omo ma me send o me documents ni ade. December, January, February, ni mo still menti o monka and I'm beside papa sika na ma me command crofo no. Up till now menti o monka ye. Enti ne me den na me we no so obefre o mo nti ofre o mo no e na omo kase COS na nsem bebre aba am say this early last year nsem ba ho say omo twetwe ebinim licenses mo ni ade enti nsem bebre aba ho nti no on be refund sika na mame and omo refund sika no omo sika no omo se sign to pounds enti sika no to ate by $300 enti omo mame $5,700 ina me de koma no say sika ni me dis sika no koma no say ono an sign wo agent foforo ho a oye Australia ofri Kumasi na oni agent na kasa agent ne si obeye Australian visa na CEO na wanyema na that time na nyi se ndo ye Nyi se ne mai okay into odi February ni mu na mo return is kano into obema ma medical na koma Australian guy no e ma na ayeden aye Australia na mame nti o the guy ne na manyina mame me nim no bebia me hia ne da na me ko hia guy no wo mo na o si oje deposit $2,000 o ye wi na waje $4,000 na me de $2,000 ne ma no na e ka $4,000 no the ka $3,700 kra nti me de koma na o se me fanto no na me de ma no no bedi nti me fanto na se guy ni wie visa ni wie a na me de ayeden me de etua ne ka na me suyo mate enti enumu wana me de koma na me de me document nyina ma na start process ne guy ne se visa no e be take 3 months na process ni nyina ewie ansa me sabe ka visa no na me suyo okay mate enti the following month I was around ending of April nemu ho na me be find out to say me ho adane na me ni shia me pill all right but me nim we dia ya ekoba anisa nti ememesi na me ka che ne say ma mesi me period nti me pese me hunu na ye nkasa me koye test result ni ade wo hospital nyina na me de koma na o hwe na o si o nti me ne den na mso me dia me pese me yiye funu no because obi a me betu kwaya ko Australia de me nim obi a o ene ni video na o si o mpene ma me nkoyi a me panacho se me panacho
mean to me fanny say no e fan ko Australia nti on agree na me nyi yefunu no e no no threat me say me koyi yefunu no ni me bejai e na me si oni me bejai akwantu no so ma me nko na me si nti asem a wo kan o pese me ye dey sisi nti na me supernatural so on ma me nko say no se da bi e na me si okay mate wo de mewo enye hwe na o se o menwo na me fa yefunu ne fa nko abrochi obehwe me na me kotena wa ya na ma me busuafo hu se menyim nti no ma me nka nchiro bia na me promise na me see you mate na ye be keep in a secret nti emu wa na ono assign frame say opa macho na ne ho akire no na dollars na $6,000 na o de ma me no $6,000 na ono ade ma me so o de acha me bua me no ono assign so dollars ne ye na konta sika enti no na konta na dan ne kana ne ho akire no ni sika na emre bi me bo na amane asese me betu kwan ya meton me car no e de akọ enti me ma yenton me car no no fa ntua ne na konta ne ka na otua na konta ne ka no wia me kwa obe package a me kwan na me shiyo mate me ma waton car no na ono asi wenye obi obeto car no 90,000 then me ba ma to me ba mama me fa car no ento mechi na mo hu car ko na o ka ho aso ora kasa o ma ye send say ne hu pepe I was so careful until say the number bema TikTok bejo life no nti no car ne number no I say so for the number I was strong you gotta be careful as TikTok okay o de open hu ya forget here no why okay and after me dey achewo we so no mo hu because obi o mo be free say enya kan bia enya no kure nti yes ano na oton car no na odi tua na konta ne eka na enu kotu ye nti no fast forward me wo fie na me rent aso a e wo se me free o baby amete no me se me pese metena obi because ye won show problem de bia je ye to nsuo nti me pese me free o nko rent baby foforo na me ni di nkomo nti me ni di nkomo no no ka kire me se efie ye friends en me kwa rent dan foforo no ye waste of money because me betu kwan ema o process ya mame nti ehu nya se me kwa rent dan foforo enti ne me movie emetena ne fie ho enam se na wo fie ho se me ba wo fie ho no ma me hu nyama doso me yabayoa me wo fridge me wo nkonua stuffing chairs me wo mpa me wo gas cooker me wo we me wo washing machine nyama ne doso me de coin ena o se me fa nyama ne nko me ma me wo wini ba nam se me ma me ho no abusua fie no mo wo enti ne ho no cry e fo dada enti me ye imagine se nka me betu kwan ya meton nyama ena o se en de me nton na me fa me bags na me betena ne fie ho ewo East Legon ho so time akwantu ne be ready na obeja me kwan na mako na me see you mate na me pack me nyama nyina na me ye ne sa na me so anyama na me ma omo ton home use nyama ne be fa na omo de kogu omo shops na me kwatena ne fie ho me kwatena ne fie ho na ne pie na eti fie ho ne pie oba ye friend na ahyele ono na oba bia ba ne nchen a okokofa no de ne ba ebre no ono na ba bia befa baba fie ho a efa ne so ba na waba enti no me ne girl no na ewo fie na papa no okọ weekend okọ Kumasi oba either Monday evening or Tuesday na waba ho na we free ho Thursday na wakoye aboko bi ho de no o free wa na okọ Kumasi enti no me ne papa ne ti fie ho na afide mehu na ode emma ba fie ho mehu na ode we aba ne auntie biba be di 3 days na msi okay mate nti obeda guest room na okọ because ofie okra no South Africa girl bi crash wa girl bi a o Ghana ne na ofie South Africa aba na ono so ti fie ho bi ono so wa bedi be 1 week o ha onko ye ono so me kwatena fie we chire na ono so ko South Africa na ye de ma ba we ko nti na menti asem se efie ba ko de bia ma ba na madwe ni so se papa nani omo obibi ye enti no me da me feeli bia enti sa na sometimes otumi di oba ba na wa hyeda asoma me se me nkwaje ni suit wo dome Wesley Gwonkwan no so ho na hwe sa dome traffic light traffic abedi mu beko beba no beba na ade asa enti me ba na oba ne ko ti eto aso sa enti one day anajo be se 9 PM ye wo fi aye nyina ye didi me ba so me bo akosi o ma ye dictate ma me fa ka ne ntutu na o mu hu ka ko
ye wo fi a ye nyina ye didi Okay. ye didi ye wie ye no ena omo de small girl Bacho ka nini. omo de small girl bi baaye Bacho ka nini. ne pacho an Okay. Sonata. omo de small girl bi baaye nti omo de small girl is about between 14-15 years old because we try to cranty no who say oye SS girl na say bibisa akwala kitwa bi na omo de ne baaye nti omo de ne baaye na no ye ne beka chem say eye ni auntie bi ba na ofiri Kumase na aba nti obeda ho nti mesi me kan wo mitim say na no wo fie wa akra ho ade na wo maame wo na wankoda ho na wo ma na ba beda ha se nti me kra na sa na adweno mo ma me de me phone e frɛ chicken man e order aduane ma akwala ne die e na omode wa fa akwala na nko na no wo bedroom was downstairs. There's 1 bedroom downstairs and a 3 bedroom e wo up, but the 3 bedroom one is master bedroom and a 2 bedroom na ene ne boy share ne guest rooms nti no wa fa akwala na nko da ne nche odi akwala ne beto top ho guest room na directly opposite the master bedroom na me ne papa ne won e ho na omode akwala ne bedaaye nti na menti ase na me say ade na girl no akwala no wankoda na ne ho because na ne dem ho so ne mpa no so betumi ada so nti well ye daaye ahoma chimbe say 1 to 2 am na papa yi sorry na o tiptoe ye na adwen ye ne say mada nti o sorry na o tiptoe ye no ko bie door no Italian doors na emu ye duru nti muka bomu a wo hall kra wo bete se obi ebie door no nti o ko bie door no obepe kwan obeje sika na o guy no wa ma na mse me guy no minim no baby e wa wo nipa nti se wakoye visa fraud a bremedia ende e kwan a obefa so a obeje me sika ma me no je ma me because sika no waton me ka e de etuaka nti se asika no sisi a be me sika nti kwaje me sika ma me e na o se minya abotrema no ni ade minya abotrema no e na msuyo mate enti saa sika asem na me mante won bi e na msisisi a no me yefunu na pie ebusuan bi enim nti e wo se me ma me busuafo hu e na me kobo me wofa ba ko e wotema amane ono so ye sofu panin a ono awo na sorry kobo na amane no se da bi eni kwan se obi ne wonyima ko 5 months a bra wo behu ebusua nti ode ne nan besi asem no e na me de papa ne na mama no no frɛ no ni bufu ye se makobo me busuafo amane me pese me gu n'animu ase na me see because there's nothing I can do again. Ena me wofa ba afie ho ebe frɛ ne mene ne tena ase no one ye kasa ese sisi anu de aba no akwantu na nya mba so a onkope baby a metena e ma me na onja me kwan na me fan free fie ho afei papa se sika na ode ma me na eye $4,000 $6,000 na wasan aton me ka etu aka no sa balance na ka wo me ho na ye $3,700 me san fair no nko rent dan na me nko tenemu e na me se me mpene because sa sika no eye mimi sika nti me mpene me fa sika na ma wende e ma we china no e na o se me nko pe dan me ko pe dan ni wie a me ka kire no o se obetua 1 year na me se 1 year de me mpe 1 year be ba sisi anti ontua 2 years afidi o se me de nyinsan ne e store no me pese me de gye ne hu sika nti na ne o ma me hwe me ntena fie ho e na me si yo se waka ne sa amate nti eye na me si okay me ma ne pressure na me share da posti me video ba kwa me sa wo ne fie ho wo downstairs hall ho me posti o TikTok nti me posti video no TikTok no obi hu ye na o de koma na yere ena say na we try na say efie ho we yes ne nyina asai nti o mu siesie we yes no nti oni oba ne ba ka oni oba ne koda aboko bie wa hwere o mo oba ne ma East Legon ho because waka chen say efie all light na say nti e ho no frɛ me uncle say me ma post video egu n'animu ase me ma post video a me sa e ofie ho sisi a na yire hu say me ofie ho nti saade a ene na ende odi misika be mami obema misika na my currency dan na me uncle say wa wonim say e wo say wo gya ne kwan no fifie wo na asomdwe ba nti e kwa sa video na me post e kwa no koye fast o send sika to my account mo say me nfa nkoje dan no na me kutua dan ne ka me kutua dan ne ka ne wie afia ka me nyama me de be ko dan ne mo me mpa me wardrobe ne me nyama nkakra bia me hia na me say ono ankasa sika o wo no onpe bi ma me na me fanto because me ntumi nkotena empty dan
me nyai afi wa mama tonton me nyama na me ton so sika na wa mama say no bibisa sika me call hospital I will say use sika na bi me de be ma use inti sika na nkasa wa mama say no e na ebi su kodi nkrofo no wa me da o mo ka o mo fa ma me inti na say wo pesi kama me na me ko to nyama no me ka sa akire no Oto nyama gumi dan eno so ene me bedane ntokwa bebre afide me hu ye no no akọ ne lawyer ho akọtro letter bre me se me de menyinsan no extort no na ne sika wo me ho na me se on franco rent dan ne ho keka ho ne ade kotwa ntro bebre ena me de ma me anko na me anko se papa no o se odi mrasem de yesu ye ni bedi mrasem ena yesu ye de ma ye lawyer for ena ye lawyer for e respond ye inti lawyer for ne respond ye no maka che ne se wo kra no oba no de ne ka odi ne sika hye performance no ye mu ane wo so betua ne wantua no wasan ato ne ka in exchange of sika no afi de wo mo se me blackmail o me de nyinse ne blackmail start we tete o ni ade afi de o se me se me ba kogu n'anum ase wo na sori ho ni ade meanwhile it's not true and I'm a lawyer for inti o hu se me lawyer for responding na ye money easy access no na afi de o to na dream and o send me sika and I'm the fifio na me pack me nyama nyina fifio na me koye me kwatena baby amete o se on hwe me bi because me gu n'anim ase se one nkwala nketenkete deda maka kire me wo fa o se me gu n'anim ase wo me wo fa anim afei me de nyinsa ne ade me de blackmail na extort ni sika enti no ni sika bi o de be hwe me bi and I'm see you mate se wo hwe me bi mu eno eda ni nsem me ni nsem argument bebre o kana maka ni ade wo hwe me bi mu afide my fed up me hwe me ho ena me to ma dwenu wo ne ho etu ma dwenu kakran sa ende afide me nya tax bebre enne na me call koda hospital echina say na moje to me na yede me nam ha na yede me kwa ha until last one a year me e serious e moja to me for 3 days ena me uncle say dabi we dey was on friend no mo na mane ena o friend na ono bie na no ka kire me uncle say me mewu kra na me da ho na ma o fi mu hey ai nti ade na omo friend na me mbu no me mu ade me say ena me uncle ka kire ne say woni oba anyim enkwala na enya ba ko mienu fetus 2 fetus twins na oba na koda hospital na moje etum na ye frɛ wabo amane asɛm a wo ka kire say yo yate yeda wase nti da kire so oba ne wu a oba de na abeje nkwala no o se nkwala ne nyi a ombe ba behwehwe omo papa nti no enfa ne ho ni no hange ya nti bi esi e kire bia no obi an frɛ ne bi ina me Lucy nyisan no na me da hospital wo say yi me beda afie me brɛ sai moja tu me sa still moja ninja nti me sofo ma me bi e wo o wa hia ma ye frɛ ne prophetess ma Mary Joyce o ahia ma Gulf City e ho no ye na sori wa ye kompai bo wo ne ho nti ono e na me frɛ no e na o se me mfa taxi na me mra e na me call ne ho obo mpa ye ma me ana o se da bi ma me se ma fa wa fa bebi a anhwe a unkwa be free unsem na ade we ye nyekwa e na me fa asem ni na me ka kire no o se ye be na msi okay o de me be kwa edumfa ti ma me na de me kwa edumfa ene me bushia fo ba ko me ndi ka ho omo de mkoto edumfa e ko bo mpa ye ma me saa me ko de edumfa more than 1 month e na nyankopon eje me e na me twitwa je me ho e na me scholarship bi ama ya atoto mu for school dadaada omo twro me say aye ready ni ade ntine me ko file e na me nya obi ma ne boa me e na me ho to me a me ye process ni na me dia bedu approach obehu se ma posti me picture se ma ohun se ma ba land ne pe e no start ye e wo ni page so se odi matem na me ye kronfo me ye blackmailer Adolfo no ma ye din anu aye den papa nsem we e na oba no edi tuja ebi chire mu omo senya no kure bi nso ye no kure that good ensem abaye ya beken oba no anka ba ne Kamel bonne papa adenti se ba na abayo na ana se me nwa bi no a se abayo a wo akasa wosiso abobra etinya toto wo ho niema na wo hia ba ma na sofo na ka kire o se ton wo ka o se ma ton wo de mu niema wo se ma ton wo yare se na wo ton awie na wa be fa me de na tire mu na wo ton awie no aye den
So what's here by an encase mu and I just said, Papa ne boss would deliver 2 coin. And I would 2 coins so nothing on the time of stuffing chair, quote here by a customer or stuffing chairs in any and any tone. Now would do so walk quite in your pockets when you're mad. Ain't 1 ton or dear Busiani. On ton Oninia, Onina. Yet the car no class all quite another animal with any more Busiani, yet the gates me fetch you really. Yet the one who sent me home, I shall send the guy say, or me and Nina will be as a Ubia schedule. And one more than them. It is so for not a schedule or deba. And now balance a schedule or deba. That's a juvenile back with your master chamber. It's when so for not again as a mafia. Because set tones as a means as a set on, only Palobesu swap or shell man, only the soft one into an amono, who need ye walk out Casaimo, who send you what it is a nipper of a walk out. Names what's my catcher set on near Manoa a dear don't come. Obia or wire. A dear don't come out called door no good door no manner. And my names or catcher set on or near Mana. What's immediate to moi? What tone ye into a new tone ye? One as I come out on 1 may life. Saturn now what on. Why you come raise so? Send out video ye. Oh, ye may tone Jabba 7 ton and come there and can walking. And I can now walk a cabin was over. Say beer, Sabra now ton and it's enough a video or cranny idea. No problem beyond by 20 minutes from my want. It's 20 minutes from my want, and there's never do could not say prove chess on the mount on your man out point. Prove we be chess up, and you not on ya. Now better you one. Well, ye assets say ye would donna, ye real fear. Oba told the moi, what the night didn't be my bear man or ya dear or minimum you bear man so ya dear or junior so Jaban or ya and 1 minimum you know, 1 cancer on door in your man. Or boom, my brother soon. So himself a car who no mood, or near man or 80 ton. What ton one basses are come with sapphire then I would share. Or boom, no brother soon. Into no session that you man or division or more you man do. And a 1 year the hole. And a woodja with the man. She and someone gay ya broso. And a moja 2 wouldn't find you could see me. Ain't you say na or car say, organize a program on our sorry man. And I wouldn't some more kind of 1 musica. And I would do sick I organize a program as what? As deacon as treasure. As secretary, as soft maro, as a day, as soft for it's Ojaba soft penny or Jabba sorry. Only as of penny for no more sorry. And only a penny for no more sorry. Yet it's a program Casino, only body dear or your marginal home. Ya will one single handedly penny a walkano, and I will one organize a program, won't one out on suffrage to 4, also on suffrage instrumentalists, also on suffrage dancers, on one away 1 month contractor. On one away be now, oh, yes, said they, oh, yes, oh, they won't pronounce I am. Oh, yes, oh, they won't pronounce I am. So they are. Send you 1 on a sign up to do because I did. Because on 1 agreement, on 1 track at the was say, and your contracts or the my events man who are with your car. What for chimpana? And I won't pronounce sorry. And I'll see your program man, and I will do a donate the GIA. I feel can't I be the woods. Nancy said, or bar said they were cunning, or bar so free you would do any pebi and yana. Mammy, Sabre, will wait the main country of baby as if through young no do big that. I didn't. A billion yet to me. Or free young no cordon, and only yet to my discussion. Now say I will maybe so much if you come up 1 member, that's on your much member now worry woman. I had a door say. And then you will come 1 will be so tea. Woe to Nipper. And yet, said Ojaba so she by way TikTok. So was she an abonne, so was she an he. Obi to me she'll go Facebook a Kodania. Obi to me she'll go a lot of pound cake a Kodania. Obi shed that Obi call one will be. Nippon shed that to me penny for but fear be son as Yawa, come a baby, come a man, couldn't fee a cuckoo, a ye tray. Ain't this a wood to an amona to ye, but when in now. Fowl tinu wudo na ba kusim na ba kusi echire ejikukuro no atwo nan na wokọ ni titiro so no obi kunu twempena enye ni obeka kire wo nyina na obegire na ne yire wate sika no ho ade kra wote na koma ne yire na wakofie ama busuafo nyina ehunu ama sasem ba ye nim se be ma we wono wo ye de hye wono wo ye ma wono we na no wono wo ye kwa kwagide firi no wo no krampo wa fa na chia
wo side check obi anim ge yi ka so se nyi nsem ba nyi nsem ni pinya 5 months na busuani bi anim no ne yira wo ne to ba nyi nsem nya 5 months busuani bi anim enti enye obi kunu de nya asem obeka kire onyina na obeje adi ne wonni kunu krasi edi wusim ne onu ni kunu ne wonni yere ne o se ne plan no onu mi na ebo bra no wonu kura de wusim how much mo bi okunu wo ba ene ntenya wa adwene ni wa tutiri mo pon wa ko mo se be me ya me na etwempena ya owo yere ewo ma na ma wo tua ni ma school fees ma na yere sika hwe ni fie no obeja fie no wa be se fie na ba be fam ne side check no onye ntenya ne be ma wo na etwempena a wo ye obi kunu enye ne obeka kire wo nyina ena obeje di adwene da wutirim sese ye po ye mpo ma ne so mni me ma ne betwempena omo ne amanfo kunu betwempena na emo wo ko twempena na unipa na ne ko twempena no wo se wo ka kire obeje di na wo kasa so mo wani ada ho enye ne obeka kire wo nyina na obeje di na wo ka koye ena odidi ya koye yi ena hwede akwagosim enti asofo ne eya anumtofo nantiye no asofo anumtofo asore mpanimfo workers in the church no saafo ni nyina no ekwan ben so ne sesa wo ye sofo a wo faso ni wo mu nyina deal sebeya sa hawe ento maame minnim ase asofo no mo ne sesa mo fa ema etonwom a enu na betimi aboa mo ministry no akoso fo ni fa Ghana ha hweye ye maame no mo to gospel omo nyame wonyo omo ye gospel musicians no wo mo eware ya sofo no because say ma wo ye betimi gogo bebre di wo mo eware ya sofo a ye bo wo mu di na ko mu kunu no mu di ya sofo de do mo so no ekosi omo se ba ku pe ena da so no mu kunu mu ti eno kra na enim ye wo mu fam eno kra na oba na adwena bo ne timo po se ne tie bia metena hu ti no te hu na ne wa na je se de me timi so nse mi so timi we na mi timi a meja hwa ko ena na hwe wo mu so a hya ase no omo anware asofo omo ware ememe ye omo madwuma ya omo hu se ye yere no madwuma nie enti ye mo omo adwuma ni na hwe bi mo saafo no akwakodu enu nti sofo ne ajontofo anyokofa no ye nim se ne bible ne ka se heaven ho no na bronsam to nyom enu tem se ehwo no na bronsam no de afama sofo na ye ntime nkire ye besre papa no asofo omo hwe mo na mo to emma asam ye efiri se o bronsam beso wahwa o the weakness beso wahwe be me bia ahemfo otwini adoa ahemfo ka ho amanpenifo ye diga na na se wa produce se bai enye manpeni hu ne kofa enu ti be me bia o weakness ba ko ayema eti sabronsam so wahwa o di oba na be so wahwe enu ti etitire ne ntire bebre ahwe asenne because of ma because of baby o de no kokobọ no because of baby o no tu anamo enti ye papa no masofo ai mu ye memma ai mu ho ofe ai mu watenka enu nti na maware no so hwega na ha sofo e wodin asofo ye bomudin asofo a ubodi obi ani hwomo fu bi ani enti na nsem bi se ba ni atena kire ni ebisa se eya akono eye suban ana eye den efise se eya akono ase osja bayire gina wa menyimi ni se oja bayire ni ge yi pa gina oja bayire ho ofe enti se ya akono ade akono nko enti se ye suban so de omo hwe ni yi because omo ya age wono kwa mo mo dodo womo ya age di mo 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 dodo ye enye Ghana nye Christian nation eya esom bebre na wo man bi mu ye mi se dodo se na chief imam dodo se na beto media no se obi so na twempena malam fo dodo se akonfo pa se bo mu gunsa kra dodo se na beto montin so se me ni konfo ya kwatwempena da age se na no ba konfo engua de ko ne de ko ba ya onya broken heart ye kunwe oba ko ye gonso konya broken heart enti yesra papa no masofo wo mu ye nipa ai wo mu ye mema ai send ye mukwa se obi se ye bibi so wa ha ye weakness enti sa bronsam di bibi so asofo na ha ye wo mu weakness ye ma asem na odi o beso wa ha se wuti wo obi a wo abufuo pa se bronsam di bibi so emi nyame kra atimi so nipa he nyame di bibi so wa ha odi akoma ne ha ne beso wa ha hwesa de wo betimi aso akoma mu wo ho ana ade we oba we wo ye obi a ye ma pefo wo obi a weakness no
obetimi obronsa betimi asoma ne ba bebe ne obebu wa opie wa asori dem wa onkom hye nyina betimi ayira wo tirim se wan kentimu a obebu a ohu na untimi hye ne miyinu eno no de ba be so wa hwam hu se wo se wo ye nyame adwa no betimi aya ana dago na wo ka oni yire ne ho asem but abaya ya wonu so ne eye osofo jaba akodi sagure onye nipa fun onu so ne ho ofe nti ne ho fa efe no die na sofo no egie me ana brebia me kan se osofo de wo ye nipa se de da brebia wo kan ba se wo ye sofo a e wo se nyeme bi won ma wo gitu ana se asem na kwa akoba no ontimi ka se won deny dia no bedia tun dia bra bra ne wo so what as nti no wo ye sofo no nye wo be wa ye dia wo se wo gitu wo ye sofo no je se wa ye ade na wo de sofo sam ba be bra bra so enti ai ma ye wa ye wo se wo gitu but enye bibia so abedia tum se me ye nipa nti me wo mra wo ye enu ti na wo so be nyame dwuma no enu ti nyame so o se wa ma ya kwadwero ho ma ya abayo ho enti sa ho ne betimi aginam enu ti self control wo enti hye wo ho so se wo ye sofo a wo ye be ma no try bo wo modern se wo betimi ahye wo ho so na se ye nyina ye tugum se nyina ya asofo ye nyina ye tugum se nyina ye nipa ye nyina ye ma mi nti wonam krom ya wo ye oba nti wonru boutique bia wo hu atade bia sen wa eye ofa wo ni skada enya na ese waka se some your back atade ne be fa kan mi ni skada san ko fa enti se ye nyina ye ka se ye di ye mra o ye chi ye di ye nipa ye chi a enya nka ye nyina betie guma de boni bebre chi ye se o ye nipa mfumso o ye hu so what you say nti ye ntimi nhye nipa na ye na chi ye ntimi nhye mfumso e wo ho achi na ye ntu nyema nyina mfumtu mfram sa ne titiru sa wakwa ye sofo ade bi obi aye be fa ne keke no sofo ko ye ho be ba asem enti ye na empe bia na eye masefum sa sofo asem bi be ba ne titiru ko ye ma asem na eno kwa no mpese ye nya wo no wo nya se ene ye nipa ne ye enti mu de mu ye nipa mu nsu ade kakra sabe mu ye nipa no enti mu nkomonim kakra ene ye sa da se nyame afa ne ho mo obi abi no obeja ho ho ne kwa me nyina ya ye nyamdwuma ni bi enti wo ye nipa but okwa sorry dem wa aye se nkremoso mpa na entesa na wo ba ye Christopher ya from ya ye nyina sorry dan ba ko ni si ho ena ye nyina ye kwa akotim ena ye nyina ye kwa akosum na but se kubremu a ye wo sofo seat ye wo deacon for seat ye wo deaconesses for seat ye wo mampeli for seat ye wo adwotofo we kire se enchichemu bom enti se church member bi tie kire a de wo ba ye no ye expect se ne obe sofo deacon singer bi ba ye enti se member bi ko ye bibi na ensem fata eye asori pani ne ko ne member no kasa e kire wo se endidiso wo ho enti ade a member na fe na wo no ahu nyame a wo ba nyame mu no ade e beti na hwe no wo deacon wo deaconesses no watra ho no enti se member ne tosi wo ho betime so mu no apagya no na se ko ba ne se member ne ko tosi na se wo se wo ye nipa ti wo so kwa ko tosi a ni ye di nyame ye ma nyame sesifo edie na wo beka akire eye emma esa se mi hu ne se it's high time a ye gu ye ho animu ase e wo ne ema bi ho oba ne de wo ye ne de mintimi nka se wa anya de wa ya de Ghana fo kire wo madwe obi ye ka de opede fa ho edie na ye mma ne so no ye wusu se ye ya eniema bi sa ne betwitwa na atete ye firi niema bi ho ye ma ye bo nye de ye bo no den no in what means say bia obi ba be charge no den anase ye bo na den no wo kire mu sen ye bo na den ne se nye se obi ba na o de pass ma besu ye na ye de na akwa akoda na ya charge no baby ye ma ye bo nye de se ne be ye ne ye be kura ye ho eya na be bi wo se ai me be bosu me be ya afe mananti a be me bi entimi nka kire me se wo pe me because mu ye du be me bi wo ya ne de ahye ma ne bitirim se ai na o ma ho so dodo e na wo kire ho dodo e na wo ka wani da bi onimu no ho onimu ne wo pe enti enye obi na betinya pa nanim de o pass ma betu nanim enti se wo ye oba Yesu so fa ye ho twitwiri wo mo din Yesu so fa ye ho emfarefare wo mo a kakra wo ho nsem esan se oba pesika oba hu se ni san kan no je se oba na hu se ni pa we wo din ene ode no ho betwitwiri na asa adwene ne kura ni be ma ne tirimu a enkomo bi obebo no text message bi obesend no WhatsApp message bi videos bi insend bi obekaka dia to na wan kasa no all drive ni pa na attention dia about so yeah enti se ni pa no kura o sa adwene kura ni tirimu a enkomo a wo wa sha ase ne ebo no
So chief ti here wo twa camera kama yi enkomo a me chief be sha ase abo no eno na be ma adwin be chief ti ma fa me ho se me na nkobo sa nkomo na be de be ho ase chief be ti me ho ni ma be ka bi sa de a kire eno nti se wo ho kra wo ofe wo ti si bo nti so be ma be pew enti se o ka sa wo ofe be ma enti be ma bia na be pew be pene na da bi ho kra ko nipa na wo kwa akofa no se o kofa wo bi kunu a wo ne se obi kunu na wo kwa akofa ye tafere ho ye nwe enti se okofo obi kunu na se daachi bia no be ma na echi ne ho amane nko enya afa na de ba besi media no sesanse wo dinti na oni dia se na akofa no me di se asofo be bo ga na hey enti abaya no hu bebre wo hu bebre but hu bibi sunku bo oja ba hu ti no ko ye the state here mo enti wo hwese na bia wo hye ne nkom no sifa minya asofo ye enti wo tirim no kura wo di campaign na dance na wo ko enti yenhu esane ye ni mema ye mema di empra ne ye betwe yes ye nya etwe ne mom ye etwe a yenhu ne twe no sane ye betwe nafa me ntwa wano da go de na studio ha ehiti adofo no ebra reverend abronoma ebeye video to abonten na wo kan nsem a wo pefa ho no ya ma me bi nso ba ababa attack no na wono so aka na dwene papa yenim ne enti a wono so so de ne ho abefore sa asemi mu ne mom wo ba ye ne de oba ma abronoma wo twa na nkasa ono so nsem na odi tu dwa no sei na o kan Reverend Abronoma ewurade asumdwe nkan anapɛ dia me ba ya me ba na asumdwe mu nemu you need to be straightened. And if nobody will call you to order, Oracle of Truth, I'll call you to order. Why na chira say de bia obetimi afa atem wo akunwa esi ho ebu asofo mpanimfo atem. Men and women in ministry, stop fooling. Da ben na we pastoral training. Adomo fa wo da ben na wo buy into ministration. Ministry no wo ba mu efia hini. Ada na nkola amaba mo pressa. Ati asefo asase so atemuafo a mafa atemu akunwa atena mu atena so ye bu ye ho aten akonfo ahina ye be social media beko because yen Christians no ya branding krofo bi so mu ye wiasefo mi wale wia na se no utimu bi baby a oni a wo frɛ ne wiase ni no okoto na taade ye hye ho na okoto hye wo se enipa nwene enipa binum omo adwene e very short. Osoro ahinie anaso osoro ahimemu enyo da sani bi atena bia trosam se nyankopon enu asem ni osoro ya metena bia na asase so eye me awurade me na asentia so enti wo ne me ne ye awurade na asentia so enti osoro ahimemu ho na wayere wo ho a wage akunwa tena te asefo asase so ubu asofo aten ni obu adwaman oni oba akoda omo akoyi abortions eye wasem. Wouldn't him say you were hypocrites? Wouldn't him say you're natural? This is what we see in Ghana these days. And kwasiasem and abe brace so. Entina youth say instead of say beka no kora na kire nua eye nua no. Wouldn't him say juma way attack wom 90%. But obere ye na attack ne ba ewurade ajewo. Emre nyankopon so ma Nathan. So nko yi ohini David aten no okọ wan ko bua na aten o de nyansa na kokasa kire ohini David na de otiati asefo asase so o te Ghana ha e na we ya yesei so for we ya yesei are you 100% okoye de o prison wo hu sa punk na esi kwa pempemu ni sa afro na wi no blade na okoto di youth no ni bebi efiri atade na show na di bua aten, do you know who branded it empa bua na show na de bua aten ni bebi a wo kokoye branded and so no di pie. We have all sinned and fallen short of the glory of the Lord. Jaya sofo say ye ni awoye no eye hypocrisy. Usu yo di boyeni just like every other individual. Sana trosem say we have all sinned. Da benda ni asori ehu se malamfo e wo Ghana ha ye nuan mu nkremofo malamfo e wom asori etinyom ho. Enkremoni ba ware ba akomienu miense na ni nu unti omosem. But we Christians, it's always us, the self-acclaimed believers, the self-acclaimed perfect, the self-acclaimed people that are so perfect and clean. Niyawo ye ni jana so twen beba so obi asoma o. Nyame mfe adwuma ne ma o. Onuru hoye o ya kwala. Calm down.
Ejuma ye oko pastoral training yantre say something is called oath of secrecy. So for uni mun sama ayete uni meniama ayehu must you come out and say everything. Who can reinforce obe na de breo. Sa opesa o trend for obi asem so. Kasa bebrebe na mfam we bi amere wo. Di wulemu preach the word na ye move reverend fo ni bi ni evangelist fo ni bi ye pesa nkwase nyama we ye. And to bring you when you are down, na say, oh, the sorry, and if I saw Benny Diabro. Emra Herod. A year now been so barely eliminated Jesus. Said Jesus or Yanko Pomba. Oh, Yanko Pon reincarnation. And Camari need Joseph bet me, I can say, Yanko baby, I bet nas because near me, I bet some come now, my own about 4 and come Shabana, my own. Oh, Yanko Pon reincarnation. I won't go anywhere. Nanka what's nas. Then so they had to flee from Herod. Trust them, said, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. I rest my case. Show who you just are prison, you go back. Adafo aya mama ni akotie na ba no ensem a eye Reverend Abrono ma de beto ho no mo efa eye ojaba ene abaya ne nsensem no mama isi wankasa ye sanses wo mo ko pastoral school na ya kire wo mo ethics bebre se de owura media mo e kire media ethics no sabe pepe no mo so ya kire wo mo ethics bi a wo mo edidi eye wo mo ankasa ho enkomo eruti Reverend Abrono ma ankasa ye na wa wo tensem otoma na ye papa ye that good yet wa ensem so kame ho that good ye hwe ensem a maami keken Ghana for so dey pe high Ghana for so emfa ne ho esansa samba Ghana na ye ka wa hu bon hu no e na obam enti ofiri hin na ba ya wa be gura musa okay ye di kan e fa ne ho they ain't na fa ne ho because abeto media ne so okay media no so dey so wasem nya beto so asabe but down for crowd kita fo bitini akani enu ti sa asem nya beto social media no so dey any limits obia betini akabi enu ti e fa ne ho ena two was oye oracle of truth ena abronoma sofo abronoma dey asem bia ba beto ho ena obe se obe condemn no so wo dress abronoma kan asem ni no kwasem ne se ye maame na asem so hwe ni ya efa bi ewu efa bi eni ne ebewo mu ne se Ghana ha ne ka me se obi hu ba asem a o se yi na ye de ye nua say no na ye de obi apeso breaking news ne first uti Reverend Abrono asem ya wokenya na sofo bi a o di ma o Ghana ha na sofo bi a one ma da tradifo wo hu enti se wo ye sofo onyanko so ye sofo penny wo kan so ye tradifo ele se no no ye ni mfiri nyame wo ye sofo mu nyina no ye emba ko desi modi so na mo ya ye be bisa se edie na wo hu se wo nua na ono so se wo ye sofo na wo ye ne emfiri nyame de na wo ye fa ho o ko ne nchen ene ne kokasa wo do so ana wo de wo di mi ka be sofo na si onim abeka mi hu se wo na wo ka ye no ene ye nyina nyame ba ko na ye som no enu nti se obi eye mmerɛ obi ye bibia ma ye pentam mebo na sendiem enne ojaba de aba na ye kan wo kina hwan de ne beba na anu ya na enye ojaba nkomo na yedi na wo chi etwe mu na ye nkomo wofuro na yedi na wo twi wo mu sa asesa na wo twe furo beba sa ebesen asesa enti table e clock kosa ebetimi atene enu nti se asofo no mu bi o ha Ghana ha so sofo bi hu se ni nyonko sofo ho abasem a na ase ne sia to hyirim na nani age ye mo na senduem ono nkwa na ye na ebi nsi bi da ono nkwa na ye se no da bi oye wunua sofo de bia ya meka ma asem na mde kremofo aye mfa so ho wunkote da se amalia pu de nyonko amalia ku wunkote bi da se imam bi ni nya imam bi epu age se Christopher munkwa age se nyame asofo munkwa na se ne nyonko tofo mu a eye ne de ye no to ba bo ni bi se wa tofo mu bia mo ni bi enye sa na tie e fa ba bi nso ma no so beka se ono so ni mu ne se so ono so pese wo kire se ne Abrono ma ye no enya na e bi so e be se Abrono ma bi a na ni pa no na kasa kire wantie e bi no ho se ne nya no tu no fo wantie but tunu fu na wantie de na me fa media no so na wo bi obetie mi no enye ni da ho na ye bi se wo so mo free board da wuro se enye ni da ho ye ni da ho no en da ho no ya na se ne to gyen ya ye enti se wo mu nyai kan so mo fa ye pen man ye na so enku se nyame ma ye yi enye de yon kwaso aka obi wo mo obetie obesesa obi so ma wo ye ne die no so ye ne yeram se ne obekọ no sa no so obekọ no wasi na adwimpo
we ya be ya ye ko obi so target so for bi de okọ na ko twempana enti ne abe nei e ma so for mpana dwene tuntwa ne abe nei e ma azan so for no tuntwa ebi aba ebi besan aba ne so chen we kura besan aba ne so chen we besan aba enti asofo no mo na se obi hu asem ba omu fo se omu won paye bi bo mu asem bi ko mu fanye paye bo mu e ma wo mu nwan mu asofo no na ne e kwaso no se ye mre wo ya wo mu ndi ma wo mu bebo a chen se ye po yakoye Kristofu ye nyamedi na wo mu bo e ba ne sa na ye di nyame achi no na ye confused na ye hu bebi a ye ko se ye nkwa ata ana ye nkwa adwoa ye kwa konfo ho amuse nye ye kwa abosom ho amusi daabi ye friend sumo ya musi daabi se asusun sorofo no kura mozo mu free nyame enti se mu amu free nyame nso se na mo ye ya na ye na eda mo nsam no ye nya dan na ye na ba bi di mo chi na he na mo de ye fa eni nti e be sere papa no masofo no se asam no de e beba na emu meba o pent ma be kanu ma asam tu dwa one pent ma kanu e ma asam tu dwa na emu ka o be demonstrate love se nyame kire se nyame wo yo do no ka o be demonstrate sa love no e de a kire wo nua no se abade ai na wo de ma na chen se ase ye bebo na sendue mu ani ase ono nko ane de na wa ye bibia EPC dan so dan na enyo ojabade na abo omumu de ma ye kire tu mi bebiri na ojabade na ma ye na osofo nyame amodoma chede dodo na agu na ase enti ye se ye ho so wo ba bia enyeyi ana because the okaso ojabade na abai dan so osofo bi hwe ba foforo be san ba na enti no okra ne ho sen wo boa ne ho sen se on kasa sore ma ho se wonyese ade an wo be ye mo no so san so he wo ya ato no ojabade bi nto ma me na me ka se ye nye ni da ho Bible se bo wani free se owo abo wo ye ni free ni pa we bi de ni atepa enu nti wa be ye sofo na wo ni pa din kita ho na wo ye sofo onim se wo de ema akokọ de emfo woni so ema tuntum woni wani hia no enkohye dan mu se wo ye council na obakọ enkohye dan ko ye council we wa jo wonim se wontimi nhye ho so wo so ba tuntum dira ho ntimi nhye ho so wo so ba wa biri dira ho ntimi nhye ho so a engine nanim e wo closed areas there be petemu enini nkita mo petemu wo he na aware akra yen ze se yen ntimi ka se ware nte because aware na nya dwama no aduru wo mo ye se na mo ware no enu ntini e besra ne se omoma ahohyeso no omommo modern se ahohyeso ebedi omonim kan wo mo hye omo so enso he ne de beba enti tro se wa adom na se enti yenkoso ni bone ana ye wa adom na se enti asofo no nkoso eni bone na ana ye wa adom na se enti members enkoso ni bone na ana ye wa adom na se enti yenkoso fo na mi animunya fo mo ana dabi enu nti ye hye ye ho so ye ma adom no enkasa ma ye kwan soro ho so na enkoye se ye be hye adom na se ne de akwakodu bone e basa emwa dago obi ntwa no ebra ma mi be ye video ni to abonti a na o kana dwene de kire eye Reverend Abrono man so hu ye wankana no antum ono so betu bia ma ne maame no na me ya na ye me nwanwa se na sofo na sore wo mo so ye hu ye nka sofo de mu united enso ne we be kan obia pese ni pasmesi asore ni ngu ni nka se wono de na ye na nsam Abrono ma be kanadofo me to me nka nchiro me ti me enka sa ensam no enchiro enu nti no ye bebo modern ni akwa kwhwe nsam a eye sofu maami eka ye na Abrono ma be kanta no ye be kwa kwhwe me kai obi ma ha ye tu ma die eche so ye nya abotre na ye ntie nsam Abrono ma esa reply ma Reverend Abrono ma ewurade asundwe nkan anapay de me ba ya me ba na asundwe mu if nobody will call you to order oracle of truth I'll call you to order why na kire wo se de bia obetimi afa atem akunwa esi ho ebu asofo mpanimfo atem men and women in ministry stop fooling adomo fa wo da ben na wo buy into ministration ministry no wo ba mu efia hini ada na nkola amaba mo pressure da ben na wo wie pastoral training atrofo adifo ne nsem America no na lady we eba be kasa fa ho minim so ye sof mami so ye den yo o ya azanfo ni bia first of all
oyo mo mu twa atoro ne nkontompo de dada nipa hu na nipa no okasa ku ne ho eti meka atorofo adifo asem ne yem hyehye no odwen se meke kan bai de me ba o mo so enti omu di nkan atorofa ya no se de be ya nka me ku me afekra na mu pusu bi se nunum no me gbowura ne video so me hu ne video we oba na nanim den pa ese kopa wo ya Coming too much. This is the height of it. You are overdoing it, and that is simple. But that is why I'm the oracle of truth. Oba bi ahye wig ya ebutu de ti kama no no kwa ahye ne wig ese di super glue na so super glue na nipa wata gi me video we ka asema me mfie no na onim ne onim na braba funu bi a obo pint ma me mfie no anam se mate o mongada information simra me se wo yesle queen obi nim se wo jantre ne obi nim we gina honom se sof mame en wanya agimifuo bi nso a omo bedi saa nipa hunu we yechi afre ne se wo yesof mame ana wo yibibi. Now let me tell you something. Se okoto se obi tia ne bana se uni tiafo na watie bi de adane afutu atrofo adifo dada nipa omo ka ni prawu ewura sum omo ni nipa fa kwambone ahodo bebre so omo wianu mahunhun nipa no ebu bebrebe edi nipa kokoshe dem ni fie kasiem kokuamu no odi ubone se ono ankasa time open no release no ojaiwa na osapese uye mute na uye ko untumi nkasa na meka adifo we insense sika omu wenti omo de beto lawyers ni police fo ni ade omo de betu ya mu charges asem ni nkonkosi fi ukuta evidence mpo ebe useless eti ye fa kwan bi so akasa mani pe ni ada ho a unnim asem ni baabia eno anse wa start di matam ye mekasetia wa abra memfumo ana menkan hwe me aminim sa attacks ahudoyi mo de beba me so because mo ye mo adwene se mo be nante enkontompo akwan so kosi mo wuda eti mo nya mo adwene se mo petiafo bi se obe correct mo eti ma start se me kan se mo be try se mo be damage control na aluki wo eni pani so sa aboro no manya oye kasafo keke de mo ye no afekwa na mo bere mi kuru aya na mo kasa mo yakama no atum na me jai ana me yemre nkanye ne o me yemra na kadadada wo ba wujire gina aya wo so candle te se bosonfo baifuo bi eti wo nipa bi di wo di se wo mo be kan se na aya na mo mbisa nipa kra mo kan asem o aya mo dwen se me ya bofra bi keke wa hu mo de mo mra one na menya mo first na me simi mfi be right na mo mra menya mo ho adache maako mo nenam na mo aye mo adwen se nkontompo na mo de bedidie mo bebo de papu atwiri pafa so me nipa no wabre obi sem na nimfifiri a wo se opa nyame nipa bi nkyɛn mo apɛ bambo ana awurade nkyɛn paebo ekita se ye de paebo beta na chi no na nipa de beto mo nsam a na mo target yi nipa ni sika ni na hunya mutimi bo nipa ni bayi bo na busua mu nyina bayi ma nipa na fei na busua no ne one na busua ntamu atete omusika na bo benya chance agi afiro mu nsam ni nti na mo didimbo ne ahodo abata atete omo no madofo ni na ntem mo aye saa no ma we yakwa akiri lady bia na me kana asem eni ladies bia me kom nsem bebre obi wono ma okohunu difo na apɛ no difo na make sure say nipa na wade begu nipa na setena mu ne one dofo bia ntembete na busuafo na one mu ntembesei sebe obetimenya full control over that person obo cause confusion say na ye kan nsem ya wo so esanse wo ye guilty na wo ka ho bi nti why ye wo ho den te say ebo eseso sekan At certain times we need to take the bull by the horn. Oba be kan de wonim next time dwene ansama akasawati Adafonom abronom anso de ani akoti aba no watu bia mane maame na se Ghana ye kwa na ye ba emofra ehunu se wo mo ye mofra mpanimfo nso sabe ye hunu se wo mo nso so ye mpanimfo na sade a ekọ no sa na ye de tinam ana ye betumi asese frisa ensem no that good enche ye de enkomo no ebeba wiye na ensem a abronom a eka kire maame no osusu sa ne kwan so esa se why ade kwa na maame na be kantaw ana wo be ma caution ana warning na ehu hia sa wo ba abonte be kansam ebedidi na tem ne mpo sansam na wo kan yedidi maame na tem na ne kwan so ame maame ya reho sem se nyame asofo ku na eku wo mo so mo bo nyame din o obi a kire se o prenipa kwankwa himani mama yakopom enti se no mo de twedom na di omochi kasa ensem fata se ne fi omo mu aba omo mo de atwedom na ji maame no be kan ensem menti akadidie bia wo nyono na dwene mo susu se we abrono na eya wanye ne yie no
ɛna wo bɛkan enti saa bro no ma wo so wo bibi kra wo ba bɛka ɛnka no kra pa hu hia wo de wo so wo ye wo nya bidwuma yesu edi na chi no omu ne chen say you yesu no omu so mu di na chi we say yesu na wo ne di ne den ho yesu na asofo ne so wo mu di ne den ho no obi kra te na ne mu nteso di bu n'anim enti wo mu ya mo nte wo nkan say wo chi wo ne mu ana hu ne chen we mu enti say wo di video ba beto wo no ba be kanta wo any obi hu bebre enti say wo timi e di video beto na so oba be kanta na so wo timi fa camera si w'anim ese wano edi oba besi atemu se ya na se wo kasa wo bo nyame hu dawura na wo dawuro na wo bo na ye be hwe wo miibu osusu se nke bi nso wa ma abonti ameka yes sometimes onipa ho se oya ade na nya wonim so so obeka chance asem esi de wo ye yinye enti ye hwe abro no ma de wo ka ne se wo beka atia maame no ye hwe ne the other way round se ebi amaame no onim na ye ntoko omenya ne social media wo maame no count usi mu se maame na di kan ka se social media to kana ba any limit any limit do but won say ye hwa asem ba na omo mbeka nsam ne ho no wotimi hu ne say nipa no ekwa ne hu wo mu ha ekwa obune hu bo mu ha say by where maame agu ne ma ya fidi ade nkokokokwa boni mu na o kan nsam wa e ka me say wo twa mu bi ene wo hu no sa asem no ne hu wo mu ba bi fi so no so your oracle of truth just no so edi nyankopon achi bi wo jaba so ye sofo no so sum nyankopon enti ne nyina konkosi awieye no obia wo nyame din bom enti no ye beka se maame no wo protect wo jaba because wo nyame nipa ono maame no so nyame nipa ena nyame nipa ho abasem ena nyonko nyame nipa so aba ebebo na sembiem enti na me protect no enti ne na maame no ye no so wo hwe beka se o protect wo jaba na wonyem se da gold separate o protect no so ye dan yo Ghana fo bi hu ne se de oye no o hye ojaba kutupa amana sa ye sa de ni bio because wo ye sofo ena wo nua ya de enya atwom e wo se wo kananim enti de na wo akra ne kra sa abro no ma aba abeka nsem bi wo social media say na wo maame no te a enka efutuo na sese wo de ba Ghana ema obi hu ne se sei na maame ka ba de wo ye Ghana fo bi hu kan say ye nya atwom ena wo ye ne maame ne ye na di kan ka say o protect ojaba because onu ni susu ye mu no ohu ne say ye nyina ye nipa baako adwuma ye nyina efuo kese na efuo ra baako ena ye drama no ena obi ho abasem wo mu enti ye nyina mfiri mu nkomo na sendwem ye nyina enti maame ne susu say ne abro no ma be ye no ase wo obi kusofo bi ani mu ase and mind you one limit no to asem ya be ho or dress asofo hu nsem ba na say come here say asofo bia hu nsem bebebebia no ye abro no ma de bia say ye mo bia sendwem de bia say abro no ma wo asofo atu and de bia atu edifo atu kire mo nyonko na mencho de subai wo de bia asofo no mo ga na hina ya atu edifo dia wo so ye de ase de bia wo kwa de wo video se fa atu edifo wo nkwa na de bia obi ka atu edifo ho asem kire wo nkwa na de bia wo ti bi fa atu edifo ho wo nkwa na wo ani ehu atu edifo dia ene won so oye den ekoba na na say won so question mark bi ya ba wo so what I say enu nti no se nyame kaaye no eye obi ho asem na aba eye nyame dwuma na munyina amoye enti se wo be kaaye no maame na enu watem enti se maame ni po be kaaye no won so won na nya adwene a maame asem a wo kan bi ye nka ne sa eye obi na de nsemone se kire wo se na ka kire nipa na sa de na wo ye wa de ni wo ye sofo weni na trona kan dia fa sofo weni na yo sofo wa se wo ye the fact so wo ye sofo na just wo se wo show we nyame e kina kodi bone e wo se wo hye man na wo ye na kina kodi bone kan sa fa che nipa no na se wo so wo ba na wo free kwam na wo kofa nipa ne begina ho na wo attack nipa ne di natam e de ni so a wo ye ne ho siesie e di natam dia e kwan bi so no wo so ni nipa na ani yi omumi no ya asofo na we abeka na we abeka ensemu a eya abro no ma eka ni hu ni sa abro no ma ya kwala ye ma me be sen ni pani akanfo nso ye mra ne se woni apani nya asem akwala we den ya wudifo ma me ne beka ne de abro no ma beka ne de ba abro no ma nsem beka ne mudo ebetimi enya nsunsanso bi wo ono ane so e wa bra ma me no ebetimi enya bibia eye family ne wo mo ye no ye nim say the social media to kwan ba ya na ekosi enti betimi aka say oh we one of those things ebetwem social media to kwan aba na wo mo ku ebetwem ebia obia emfa asam no at heart
se koba ne se maame no so ye oracle of truth maame obi frɛ nyankopɔ no obi nyina ho abro no meka sa no wo kyerɛ sa maame no so candles ne ade enti ebia no otumi bi odi ye adwuma ebia no wo honhom bi e baake no enu te se ofa asɛm no at heart di kwohye ne mu na wo ka se asɛm abro no aka kyerɛ ni eye me ya wa ma media no so abekasa biem ne mmokɔhye ne kokom kɔyi kante kɔye ne nyema bi wo hɔ no ma ebetire nya ne sunsun so se odi asɛm na kyerɛ ko mu dia na ebia behwɛ na o se ne abro no abeka no wabeka no so abeka social media na esi wo hɔ dia eno no sunsun so bi enu a ebeba na emom se wo fa asɛm no hye na koma mu ema ne ye ne ya no ne yawdie ye bibia ebetire nya abro no ma ye refi se abro no ma so fo hu nsɛm se ya wedi ka ko police station da say ya see a council for one sem ye ni asofo ntem say ya we dey ka police station da enu tin kan nya sua de fama no ohu ne se u di obi atem no ebetimi a chew deformation of character wo gu ne hu fin wo di natem wo gu ne mu ase ama ni pa nyina hu obetimi a chew de wa anya ohwe kro obetimi aboka enu tin ye tini wo bi no ye nya tanie ni frim obetimi a bo wadwene de mo obi a wuni natem obetimi atini wo bi kwan paso a enya ateni enti ye tene de ne mum ye yi ateni ni firimu na ye mane ko ye kasa ehote kasa obi ti baka se we die wa kama semwa enu mum beboa a chense nyame asofo na mabagina media no so na mo tuma ne mo ho na mo di mo ho atem na wo obetimi de oba na mu nyina di natem enu no enye fe sansem no mo keka no woyɛ sɔfo na wote asɔre sa na nneɛma bi kɔ sa na members ye di enim sɛ yɛ sɔfo ɛne ene no ɛnam bibia betimi akɔyi ama asɔre mana na de ɛkɔ so wɔ yɛ sɔfo ne life mu no etimi na impact bi wɔ asɔre mana so ma me sɛ wotutu fom na wo de aduaba hyɛ hɔ a asase na wadua aduaba no wɔ so no ɛno na kyerɛ aduaba no fifire be fifiri enti sɛ wonya asase pa so dua de a aduaba no be fifiri ni se woanya asase pa so enia de a aduaba no emfifiri ni se wonya sofo pedi na chi a obenya good impact se woanya sofo pedi na chi a obenya good impact enti ye lay hands wo so ye professor amount ne sofo ne ye bia se honhom na ba kre ne ye papa wo member no be reflect wo abrabo se honhom na ba kre ne ye papa e reflect wo abrabo bo se sofo no kwa na be reflect wo na abrabo wo akasa no unya impact there also ebasa no wa check source no ebasa no wa check so your church member now it is so for na dey na no so for say if you can't say the source no cannot change you are change the source wo your church member now it is so for bi na say na enyema bi kwa de wo de kwa asore dem wo no saa na tie me ka say fufuro kra ba be ka ho a wo say wa connect to wrong source twon wo tempa asa ma kwa victim but there bia wo de help you some and now the rush at them, or the rush or the commons of one, or the cordine, impact about a won't say, my this one the buying, assassin. Me won't sacray, the papa. No one said, wow, no what's now. Okay. And also just a war, I'll bet me do how be a cost for you, a how never called the be an answer for the grow now how no. As time goes on, no, Ube Bible said, Diana ba, and a man who be a crow. And to see what yes, 1 year, a dancer bois. Da good meda wase e wa kwanya bre bia ye frɛ wa wo de e ma ye nyame hyira ma da se na ye besa frɛ ni atena ensam no wadaroma adofo no ma ha na bre ma kwan ma ye de ye nkomo ni nyina esi ye da good ene be ka me nsa wo studio ha me ne na twetwe nkomo ya timi ahunu nsam we call so e wo ojaba ene abaya no entem Reverend Abronoma enso ni ye prophetess nsusu be wura nsem ni mu ma eya bloody na so ni nyina mu no ya kan nsem ni nyina e wa ha feel free so be kire wa dwene e wo comment section no ase like na subscribe ma to my page na fe bobel ni so se be ya video bia obenya bia hwe na wanya bi nsusu atie aha na me do esie dwa so hima na me je so ye be se share